moj mali poni, što li to danas radiš ti? Moj mali poni, lijepo se s tobom igrati. Od svijeta do svijeta, do kraja svijeta, osmijeh odjekuje tvoj. Moj mali poni, ti si prijatelj moj. Ti si prijatelj moj. Ovo će vas naučiti da ne kradete moje blago. Nismo ga ukrali, potrošili smo ga. Gricko, slušaj, pusti nas i obećajem ti, donijet ćemo ti blago iste vrijednosti onoga koje smo potrošili. Zanimljiva ponuda. Upravo je, Gricko, jednake vrijednosti, obećajemo. Je li rekla jednake vrijednosti? Donijet ćemo ti nešto bolje. Ali pod jednim uvjetom. Megan, dušo, što ti je? Mi nismo u mogućnosti da dajemo uvjete. Ako ti donesemo drugo blago, obećaš li da ćeš poništiti želje čarobnih novčića? Zvuči pošteno. Nije da me briga za to je li pošteno ili ne. Okej, može. Uđite. Dogovor je ovakav. Donijet ćete mi nešto bolje od mojih čarobnih novčića, što neće biti tako lako, a ja ću poništiti čaroliju. Ne možeš li poništiti čaroliju? Zemlja ponija hitno treba kišu prije nego se pretvori u pustinju. Ja živim u pustinji. Gledaj, tratiš vrijeme. Vratite se s nečim što će mi se svidjeti i onda ćemo pričati. Što htio bi Što dati običan trolu? trol, od sebe Što bi mu se dao svidjelo? sve. Da li želi talisman? Iz kuće da ga izbace van! Što htio bi običan trol, da sretan on postanem. Možda krzno kožara. Ili nešto protiv požara! Da li želi papati? Ili dobru knjigu želim. Možda lijepi šareni buket? Možda nije na odmet da mu spremimo vatro! Met! Što htio bi običan trol, mislim da jasno je. Što god želi običan trol, stvari te ne postoje. Što god želi običan trol, stvari te ne postoje. Što misliš, što bi se Gricku svidjelo, Pločko? Ja znam. Kladim se da bi taj stari trol htio imati vatreno srce. Što je to? To je veliki rubin u krateru Vatrene planine. Ili bi možda htio prekrasnu zlatnu ružu iz ukletog vrta. A tu je i smaragd iz grada Predaka. Pa bolje da se razdvojimo i potražimo sve troje. Tako ćemo pronaći barem nešto. Pokušaj malo poprskati, možda će lakše izdržati. Moramo se vratiti na rajsko imanje. Nemamo izbora. Što je ako tamo nema vode? Biće, molim, mora i biti. Ovo je mjesto čista nesreća, uvjerena sam. A umišljaš zvijezdice, to je samo stari vrt. Šiljko, mislim da su ove bodljikave životinje žive. Naravno da su žive, Srećko, pa to su biljke. Gle, eno je. Čekaj malo, Šiljko, što ako one čuvaju ružu? Slušali ste previše rajskih priča. A opet možda ima nešto u tome. Slušajte, mogu li nešto predložiti? Trčite! Gdje da trčimo?
Moram li ja misliti na sve? Čekaj malo, rekao sam da su ova čudovišta samo biljke, zar ne? A biljke mrze vatru. Hajdemo! Hajdemo! Brzo misliš? Gricku će se svidjeti. Grozna je. O, mislim, Gricko, sigurno se šališ. Mislim, ovo je tvoj stil. Lijepo miriš, evo pomiriši. Ti blesavi zmaju. Ćja! Kao što rekoh, alergičan sam na ruže, budalo. Nadam se da ostali imaju više sreće od nas. Smaragd je ovdje, ali oprezno. Čuva ga niz zamki. Zašto me to ne čudi? Hajde, pa ne može biti tako loše. Neću riskirati, nagnuću se i zgrabiti ga. Galaksio, ne brini, izvući ćemo te odatle. Oprezno, oprezno! Pod je pun zamki. Oprezno, kolačiću. O, ne brini, dobro sam. Izvući ću te odande u tren oka, Galaksio. A ja ću uzeti smaragd. Hurra! Imam ga! Juhu! Pločko, ne! Pločko, odvedi smaragd, ja ću spasiti Galaksiju. Dobro! Željela bi se izvući iz ovoga. Brzo, izvuci se odatle. Wow! Ovo je bilo blizu. Uspjeli smo, imamo smaragd, odvedimo ga Gricku. Užasno mali mozgići. Dobar pokušaj, ali morat ćete se jače potruditi. Kada dođemo do vrha, kako ćemo uzeti vatreno srce? Predlažem da prijeđemo onaj prijelaz kada se susretnemo s njime. Želi reći da bismo mogli prijeći most kada dođemo do njega. O, dobro. Upravo smo došli do njega i nema nikakvog mosta. Kako ćemo doći do srca? Možeš li odletjeti do njega? U teoriji da, ali u praksi toplinske struje lave mogu to otežati. No, vidjet ćemo. Oblačiću! Nema smisla. Bojim se da će mi zračne struje uništiti ravnotežu. Što ćemo sada? Predaleko mi je da zamahnem do njega. Pa huljice, ti ne možeš do njega, ali možda može jedan tvoj balončić. Da, i dalje su veliki i jaki zbog one želje. Ako ga pošalješ dovoljno blizu, možda ga možemo uhvatiti. Megan, balončić je tako velik, teško ga je kontrolirati. Koncentriraj se na letenje, Oblačiću, ja ću uhvatiti dragulj. Megan, Oblačiću, žao mi je. U redu je, pahuljice, imamo dragulj, sada ćemo odletjeti natrag i... Ne još, turbulencija je još uvijek velika. Moramo nešto smisliti na brzinu ili ćemo završiti u vrućoj kupci. Željela bih da ne patim od manjka inspiracije. Želiš? Naravno, još uvijek su ostala 2 novčića. Ops! Ali koji će poslužiti, a da nam se to ne vrati nevoljom?
Nema vremena za okolišanje. Brzo odaberi jednog. Želim da smo lake kao pero. Ali samo na tren. Želja je upalila. Da, upalila je. Ovo je zabavno. Gladim se da Gricko nikada nije vidio ovakvo blago. Izgleda li vam kao da treba mi još jedan rubin? 3 pokušaja su vam bila dovoljna. Ali ja nisam loš momak. Zato ću vas pustiti da živite pod jednim uvjetom. A što bi to moglo biti, Gricko? Gubite se odavde odmah! Da. A izgleda da smo uprskali. Rado ću vas otpratiti do zemlje ponija, društvo, ako tamo idete. Gdje bismo drugdje išli? Samo se nadam da su morski poniji u redu. To je sva voda koju sam pronašao. Oprostite. Ne krini se bez jedno, vode nema nigdje. Mora biti vode negdje. Ja ću je naći. Lofti, čekaj! Nema vode. Ups! Nema vode, Moli. U redu je, Lofti, pokušao si. Bolje da se uskoro nešto dogodi. Nisam mislio na tako nešto. Provjerit ću. To je požar, ide ovamo. Moramo evakuirati vrtić. Gdje idemo? Zabavno je, jupi! Uzmite morske ponije, vi ostali počnite kopati skloništa. Loše izgleda trakice. Ne možemo zaustaviti vatru. Borit ćemo se koliko možemo, ali reci ostalima neka se spreme za napuštanje snene doline. O ne. Hajdemo. U redu, pogledajte. Ondje izgleda kao Megan i ostali možda su pronašli način kako da padne kiša. Ne možemo zaustaviti požar. Postoji jedno rješenje. Megan upotrebi zadnji novčić. Zaželi da požar nestane. Vrijedi pokušati. Želim da požar nestane. Ne djeluje. Sigurno novčić nije pravi za tu želju. Oblačiću, sretna sam što te vidim. Popni se, hajde. Hvala što si mi spasila život. Drugačije ne bih ni mogla, Megan. Sve bih riskirala za prijatelja. Jer ipak, prijateljstvo je najvrijednije blago koje postoji. Prijateljstvo, stisak ruke. Naravno, sad znam što treba. Megan, ima li nade za nas? Mislim da ima, ali još ima vremena. Nastavite gasiti požar, pahuljice leti brže nego što si ikada letio. Čuli ste i učinimo što možemo. Gdje idemo, Megan? Natrag u Grickovu kuću. Gospodin Gricko, gospodin Gricko! Opet vi!
Hrabri ste što se usuđujete ponovno doći. Čekaj, imam savršeno blago za tebe. Doći će iz jednog od tvog novčića. Nadam se da je ovo dobro. Inače... Piće... Nadam se. Želim... Bježite! Bježite! Kakva rupa? Hej, tko te pita? Mogu vidjeti i kakva je unutrašnjost, iako znam da ću požaliti. Nevjerojatno! Što si radio? Pozvao si nekoliko ljudoždara preko vikenda. Pa mislim, možda jesam malo zapustio kuću. O, to sigurno jesi. Zašto ne otvoriš prozor? Ili 7 njih. O, užas. Oj. Ti, to je tvoje djelo. Činilo se kao dobra ideja u to vrijeme. Dobra ideja? To je sjajna ideja. Zar jest? Naravno. Nisam ni svačao koliko sam usamljen. A ovo mjesto bi koristilo Ne neko vjerujem, ko voli što si čistiti. zaželjela, Megan? Samo najveće blago na svijetu. Prijatelja. Ovaj tip vredi više od svih čarobnih novčića u zemlji ponija. Recite svoju cijenu. Poništi djelovanje novčića, počevši sa čarolijom vremena. Može. Fantastično! Lijepo je što se sve vratilo u normalu. Upravo tako. Vratili su se i moji stari balončići. Mislim, ja ne znam kako bih vam zahvalio. Mislim, ovaj tip je možda dosadan, ali kad se radi o, nikad nisam imao, znate, mislim, da. Znam što pokušavaš reći, Gricko. Prijateljstvo je ostvarena želja. Sve za prijatelja, sve ljepše ti je kad se smije netko ti drag. Prijatelju daću ja sve, Kad se slože, sve se može, prijatelji mogu tada sve. Prijatelja, ljepši smo svi. Drugo blago ni ne treba ti. sve, prijatelju sve. S prijateljem dijeli se sve, sve.